Igishingo cyo kwihebura wahasize indirimbo nshya mu gishingo cy'ikigandaro wahasize umunezero abahora bariko bararira ubu bariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye baterana impundu nyinshi mu gishingo cyo kwihebura mana we wahasize indirimbo nshya mu gishingo cy'ikigandaro wahasize umunezero abahora bariko bararira ubu bariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye bavuga baterana impundu nyinshi bati uri mana we uri mana y'akandi kanya uri mana ihindura ibihe abatabizi baze n'ababwire ingene wagiye semere uri mana we uri mana y'akandi kanya uri mana ihindura ibihe abatabizi baze n'ababwire ingene aho nari nk'amagufa yumye wasubije mu buzima aho nari narihebuye wasubijemo inkomezi aho nahora ndiko ndarira ubu nuzuye ibitwenga nzanye iyo ni indirimbo yawe iri pasiro aho nari nk'amagufa wewe wasubije mu buzima aho nari narihebuye Yesu we aho nahora ndiko ndarira ubusa Zazanye Semere uri mana we uri mana y'akandi kanya uri mana ihindura ibihe abatabizi base n'ababwire ingene wanyeretse uri mana we uri mana y'akandi kanya uri mana we abatabizi semere uri mana we uri mana y'akandi kanya abatabizi ingene wanyeretse abayagire neza bariko baramutabira Mana uri mwiza ukura ku cyavu ugahindura ibihe ukunda n'abaswe abari barahebwe ukabiyegereza Mana uri mwiza Mana uri mwiza ukura ku cyavu ugahindura ibihe ukunda n'abaswe abari barahebwe ukabiyegereza Mana uri mwiza ukura ku cyavu narabibonye ukunda n'abaswe abari barahebwe ukabiyegereza Mana uri mwiza ukura ku cyavu ugahindura ibihe ukunda
barabaswe abari barahebwe uri Mana y'akandi kajyo sema abatabizi ingene 1 2 uri Mana y'akandi kajyo Yesu abatabizi ingene samara uri Mana uri Mana abatabizi nababwiye ubiyo Mana y'akandi kajyo ishobora kutubesha kumanga ibesiyo Mana we ubitamboyo kumba numvise ijambo ry'abakomeye rivuga ko bitagishoboka hama numva ijwi ry'uwuruta bose ambwira ngo nitwa nduwo ndiwe nitwa ndiho nije mfise ijambo rya nyuma numvise ijambo ry'abakomeye rivuga ko bitagishoboka hama numva avuga ko nitwa nije mfise ijambo rya nyuma niwe yimika nasanze utabesha shigikirizo ukagishita Mana wewe Mana nasanze utabesha shigikirizo wavuze ukagishita hari abantu bagwayenga isi jambo bivuga hamanumva tuwarebye byose avuga Jehova Imana ikiza ije nkora ibyananiranye numvise ijambo ry'abaganga bivuga hamanumva we hamira Jehova arapfa Imana ikiza nije muri byananiranye niwe yimika agakura abami ijambo abuze n'iryijana
nana nibesha winona tubaze gedubaze aposo nibesha ibyo yamubariye nibesha winona tubaze gedubaze Pastor Bobo nibesha gedubaze Pastor Lise nibesha winona tubaze nibesha oya nibesha oya nibesha oya nibesha senarabibonye sabihe hamwe wabwira bisa n'ibigoye bisa n'ibikomeye naho byatevye